Nyakutekatekwaho amanyure nka Will bakanyijuka abo bengi barakumanya nka pastor kandi abaturano bashobora kusente zabo zabibirweho omu izina ryo kubongereraho okugura tents. Nazi kwatana chairman ugu na n'umusharineho twazitwara aho tukusindikira sente tukusindikira umushawe miliyoni emwe n'imitwaro ananeji n'ebiri sete twazisindika ibiro 5 by'ukwakana yaguma natsubiza ngo sete naza kutomu process ngo sete watsindikire tente tutegereza wapi cyumuterera isima zishara 22 twamuha miliyoni n'imitwaro 20 yatubuza imitwaro 2 eyo kujaneza kuzikora withdraw asimuye twazisindika yazirisivinga ko yamaze kuzakira hati pastor tumujya ngo sente ukazitiko honarebo ajya ngo sente azitwa honarebo ko yaje utazitwa honarebo tumubuza sente zitwa utazitwa honarebo tugarurira natera honarebo ni munywani wanje namanya honarebo Alex bakunda namanya kurungi yamara honarebo yajya ngo taramuhire sente kandi kurujya akazi muhereza zikabiri zikora imirimo ecyatumento tebenganisa sente za tenti akabina twa tenti abaturano bajangu tents tubakazi bagurire kandi na sente tubakazi bagarurize kandi ekincho kibajemeserize okwirukangira ha polisi okutunga okwerwa nebigombe byingi ebiri kumugamba nebigombe byingi ebyarire sente zabo nahabwecho ibinga nabagamba bayize nk'ibigombe 12 konkaba yundwanyu washanga polisi kumpure bamukwase nyomwazo tinye mukwasire akwasibwe kinde kibina ekiyare sete za chongo zongo babinagama miliyoni samusinka miliyoni 5 mwe ntati yakutitire meshohoza za miliyoni emwe n'imitwaro 5 mushanvu mwe nico turi kwenda ntwena ko tweze sete zitu tushikirire Will bakanyijuka orukugambwa kuba yaryangatanise sente z'abatura kandi ibintu byatugambire hata abantu bamazire tibashobora kigwa ku office gakine programs nyinshi hati kubanterire nabashobororera twahandura ingeshongezo kujangu ibiri 12 byo kwa mushanju zakwantu bahereza tinti zabo konka bamwe mbajyango simuzabo to kuzikwata kibaretiro kwerashira manyo of ga office ko futere funeri zananta jikwasire kunga futera nyenje akari kimaza utina kwata simu yawe wantera nashango mistcall omwe wantera ndikuzika omwe wantera nyo mukanisa ndigamba kikwitwa jana nyo mukanisa ndigamba kwate buli simu Gasha kwa Ruth Nuwamanya.